I understand ya bo. Ama amlia larga bana pagal si sham. So ko jin mo di sam kal larga amlia. Akola baniranga dunya ngo akola banga ba te yuma. Amaka yo banyara. La ya yelo ko. To chekati azan pabati banam na za duma ngunam duka gase nguntim mina za sanye vul wan le katon patala fi kat kanati jinjimo pone ti za enfant dem bien nzanti sambana nam kedi inshallah kasa she kan jimo kat piwil bol inside tamale katum pon yara inside tamale nyala program shele den yina kare nyala to ku discuss riya ban shadin be tamale chena de chenven yala ga mandem be chenven yala ga zasa katamale tri yin sambana nama yulum boni abu muaz ya mbol ma abu farin yala nguyen sa inshallah zuomi kasa she kama ti amala nirbayi ti dumo puni beza so pasana sa she kamba pun yala bambe dumo puni zuo temal mi sa side onyala politician kalanye concerned citizen dalanye le kati amal hajmed gwaza sa dumo puni o gwaza hanyala ngunye politician kalanye concerned citizen to amazon ye to shelden jit mozo nyala ti tuzo paba bambe dabbe yanma kalamba zonema kati ambo hami de tuni pabi do yile kalamba do kunyo zobe kaditu wulan tuni bebiane karibu tu wula kati nan kala bnoma karche dezo kat ngahnu bolba banne che kat bangami de tuni pabi do yile kala male do so dabam ha kunyo zo be de butu lala zo kat gahnu bolba ma che kan nan ba marhabi kahna pamba marhabi to gono Ahmed kawanya to so bro emanyu ngasa kamana mkobala zombo ne ti wila de zoya kati amre paba kabubi be dabiyan ma kamale dabiya kabanye bezoni ma tebun le ne besti la bno ma a hankal puni tulene yunen kanasan a hankal puni de tuni pabi do ile kamale do kunye ozo be la ngoma de besimse to abo agwa ma po kan cha abo ma fune ko en chama te po viewers ban view program okay kaya bane bo ba man ka like ma ka share program ma ka tza had the dan fan inshallah o tanyare to a share choma tamaza so ka ta yarba ma de yan cha tamabi ha go fiala so ai lehle de tumana like ka share le okay so ra ka so kamza hadir jima dan fan yan cha bi ha go chonve yala a question ma don ko biara fu nda nyala no be ai pa nyu do nyu en tikwenche ni sesere ka kanata le tana mamman adin pune le yatama kaman pa batuna ma zo ko nyedo ane ka dina yar pa kaman do kam ammi kamilo bachere tabaran nan gbanan la doma you understand so pangom min do zo semle dan ku kane so aitinye pa ko mal da zo na makabanye da ba to pa yola mbala ko azo na nye do soma obo chihira lala obo chihira ngozo hal chama kama ai chan azo yin ntanu sallama ko pa sai kaduma ba sani da kenyin kulmaya domi so pa ambala ami mino ne la amma shetan na to baya ka har ka shefe sun ko abaciro ka to pa Allah so pa mi do zo samle dan ku kane batiyar amliya pa agbaya lanya dito ko boyul ne so damliya pa ambon to so ya kallo shepulo no min do kambala ala kanata ba halo tuzo do da malaba jinbu na baza amoto zo do nda bala ho better yar somebody outside and won pull down so pa won kaso na malzo konyedo
karina ka paɣa mini doo zori ka di mali anfaani shɛli zaŋ ti nyɛ doo ŋɔ domi paɣa so n tooi biɛni ka di nyɛla kama a bukata maligu biɛla o nuuni bukata maligu ŋɔ shee haali ka milinsi kpe yi sunsuuni tin tooi kpuɣili ka di nyɛ tahali ka tahali n bala because bukata maligu biɛla ko ka chenche zori paɣa ni tooi mali liɣiri ka kpuɣi so ni kana ka bi ti tumdi tuma you understand ko o zo n bala ŋun masa o sɛɛvirila paɣa maa ka o yoro agbaaya ba lo shɛli polo gba biɛni mi gba tira pun yɛli paɣaba daguli walima yɛltɔɣa paɣa pun bi niŋ qualify ni o niŋ business you understand so paɣa ŋun mini doo alaaka niŋ bo zaa ka o ba ayi dana di bi tu naa mini o mali alaaka chɛ kan yɛla yɛltɔɣa shɛli yɛŋ ŋɔ ka luɣu shɛli polo so niŋ o paɣa amiliya boy so mi da la gel ma hal ka ŋun bala maa ti bo nuŋɔ amiliya maa ka di zaya no min ŋun bala maa chɛla ta pa nyɛla zɔri mati niŋdi la yɛŋɔ pam ka a kuma la girlfriend ka so ti niŋ o amiliya ka di zaya no ka ne pun ni pa nyɛ brothers and sisters ama ŋun bii n bala ka nyɛ brothers and sisters ka ba bii n bala ka ma bii nyɔ ka daŋ nyɔ i ku bi nyɛ sister bi ti yɛli brother kan zɔŋɔ yi yɛŋɔ gba n chaŋ hankara ti biɛni yɛŋɔ yɛtɔɣa kan yɛra ma ka bi kɔɔli taba n diri fiila as brother and sister ma kan zɔŋɔ ti yiri hankara ka na n'o garitimi chani poliga ka kɔɔli bii maa o n kanimi na tama ba yɛn garimi chani poliga ko yolo o an dwe ko ni yɛn dwe tama ka pa ŋun yɛdo ŋuna asa pa ni chaɣa ti nyɛ taba kan zɔŋɔ paana ka kɔɔli bii maa o n be tamali ka bii ŋɔ ti boy ŋɔ direction hali ni bi yiŋa bon zɔŋɔ ni kana boy maa ba n ʒi sambanni n wuhiri kpaɣaga ka ŋun puhi maan ŋɔ ka bɔhi bii maa yɛla ka o yuli waya o bi duu n bɔŋɔ maa kan zɔŋɔ chaŋ ti kpahi ka bii maa yo ka o kpe ka maan maa ku ʒiya n wuhiri o kpahiga ka bi ku diri fiila n ku lara ma o zo n bala ka di ti fu maami bin daa pun ma biɛhigu ni taba ka di ti fu so din fu ka maan maa zilisi naawun zo n ku chaŋ ti yoo duu maa o yɛ kan zo maa kuli niŋdila doo maa anabi sunna maa ko o diri friend naawun zo a fo maa ku gbubi dundoli maa sɛ n ti siɣim ka bi zaa lihina ka nyɛ ka o labisi yo ka ŋmaligi chaŋ ti ʒini kan zo maa yina n ti kpuɣi o moto chaŋ ka di ti saɣa kaman bii maa ba maa ko mo ŋun yi daan ba ni ba ka bii ŋɔ ti zaŋ bindirigu kpɛna ti ti o yi daan ba ŋɔ yuŋ ka o yi daan ba ŋɔ yɛlo ni o bi chɛ ka o mini o laɣam o n yɛli o yi daan ba shɛhari ni subhanallah ŋun yes yɛŋɔ maa so simli maa n ti kpiri doo maa bii paɣa subhanallah ko niŋ bii maa la ka filim yɛtɔɣa yɛŋɔ hali daa doo maa raa kpiya laa doo maa biira bii maa ŋun daa so paɣa maa raa kpimi because maa raa nyɛla ticha n be sabu zuɣu so ŋun daa nyɛ ticha be sabu zuɣu maa ka chɛ o pa maa mini o paɣa maa ka ban biɛni so bii maa yɛla n zaŋ bindirigu kpe o ba sani shi o niŋ o la ka o naan yina to an extent ka di ti nyɛla bii maa pa gbɛrila o ba maa sani because man zuɣu maa di pun kani subhanallah so di ŋmanila baŋɔ daa pun mala kɔrisi ni paɣa ŋɔ naawun zo yɛŋɔ yɛtɔɣa kan yɛra dini n daa ti lead to the death of laa n zo maa o fanali n zo maa daa ti baŋ mi n zo maa ni daa baŋ ka di zaya ni o yɛn chɛla paɣa maa ka o chɛ paɣa maa n zo maa ti ku yila zabi zuɣu kunna ni moto ka lu n kpi so hali niriba daa zisilim ka o ba maa n ku o bii maa so paɣa ŋun mini doo ka e ku bi mi taba ka daŋ nyɛnya di bi niŋ necessary ni mi taba ba leeri ti nyɛ zɔri bumbo zɔri ki yɛn chɛ ka n chaŋ hajime sani doo mini paɣa zɔri kama di pam biɛni shɛŋa pilindimi kama shikuti a chaŋ shikuru yi mini paɣaba n bala nimaani maybe ka mini so niŋ free nyindi ka kɔrisi bee paɣa ŋɔ gba zaŋ ha ka kɔrisi ni nyini yi ku nyɛla zɔri nima tin tooi kpuɣi lala bini maa ni di nyɛla taali just because maybe shɛba gba zaa sa bɛ di puuni ka di ti lead to sex mini di tabi tabi maa a nyɛli ka di nyɛ problem
to da puha ka puta umna bambe sambana ka puka pa program apa akana tule to ashele tin tisan welsre ma la to ama lolo kamza saka chanda asama ko nyara no ya nyara asama yes ku to twirane ako yande no ay wule wala ka pa yembe do yele ka omen dabba kam na mal bananye zore bozo ki nye zore wa mais bukata mal bukata dene wanyem pama ino to do wa bo do wa ino to pama so bien de ton carrière maybe what do I ka do ne to kana sunama te pour ne chipte mende de tata ma re bien ayo ka chibo so ka pour ka tela grada amlia ma domi oyen kan na no te pour ne chibo biakam on te pour ne chibshe ya tamba I problem and so the answer ma kunyala and I got you le par pour mutino mun do mala laka ante paya ki I will come and to that dinner on Punoba. I will English language and the power to ban over phone. Ballet watermelon, double cup no zone of mail number, tab number and call up tower. Was okay and the caller. There's a cup and beer, or Pashona could yes him, cut or sim. On that mail social number, Bubble Hanero. And Popo to be a system shell, never will ma. Then there's ma. Ato number kaula number shabe no milimo zona dokto ya na on ko bonne mo ni voyel be na on kumelo ayebo so di para on melo de ku kare no sham para bro ko ye sham wa yente nyale yente ayente nyamaka yidamba nangna bombo nonka pama ko bele habwarle do me umbu bwarle on the board soman no ko nje shelma boza kartisha net tala shire nanda ayewo so light on wala ka njajile so chiko da bu fiera pa bu tuno meldo number pa ko bu tuno meldo number kan ya wozo nyu hala yule tisodo ma boza malaka man tisodo so pama como pama no to malaka be pama no to jirfila ka tisoda boza kama kana extended family ma chanka tante palo chapolo bien tizo do so bien de butuno melo number be o melo number gba ko lo o mno so no butuno de non relevant kama kare de galsi so tinto en kama de mai bukata ne amale apa maybe ko shan o en mikra kamila la ko le moma zasa betin to problème pamin oidan sunsune a shishel kun kan to swai benir bay ma sunsune akana tule kaman pa on mes ha ko to jia monitor do o move comme ça o ba ñun do wala ga jia monitor pa on ndo ko shele ka mi on ko lorso kaman pa do to ko to nanglo jay ne ni mesh changa tumane ka chu ya be o boy mal tu shele bo be ni mane so wala ga na monitor ko na o ko ñu ne we na ne we ma o tumashi ma be akanya sama nyanga ayewo so de pam ko zo mo kamane ya pa so kana ni amel do ko nye kama ko nye zo onyazo wala so ko nyazo kama pa akuto mal do ko nyazo nyu kar ku kariz ni zomba bozo amro be weker tu amro be tumne tu yire kama amro be tumne kaman wala ke yelma so ya so kama manejiro ka be shanku ka izoran kunye ya ka no to ko le pu bozo ankana kama an ye shelmo amare apa maybe ko be lo chaplo tumda nimani o colleague workers biane ka shamye daba ka shamye pawa nimani abnya ka mabukata ne ba tab namba ne ma maybe for some kind of to ashanga bien car to ne discuss within them la mazo de my bukata ne ba tab namba ne ma ne to dir fila to anye la bono baza I will sa shele bien tin yele mone de baza pa pam la bana na mashi
tuma shima obe tuma ne tuma no ma hal so be no wen ko da gwal ka abu ha ko no tuma ne nyamba ala ga ayen no sha because do tuma la ban sha'o akuto jia do to nyuli tama nyuli bat drika ya ta papa ka jia ono ko ka a jia na de na bangum ba tri ya akubu ko ya no tuma ne nyamba ka le yiro sha nyen yilo ya ne ayewo okay. So I will tuma mane o belon shapolo maybe o chani mano to no 1 week 1 month ka o man wayi dam martaba den ma zar pa de command my barna pam santi da mare abeti musulensi amre shawatan non wona wo so kana cham bro kamatin yar shayo mangona sashe kam yalam de zo pam kati ti yare to maybe in this discussion we are talking about the negative aspect doing pazore the simsi be de simsi tento ene kama pa shaban chekati ti yar shemo kama de butuni domin pa kabanye zore halgbati mini domin pazore de katale enfin ne biere pune domin un pazore na jimpun katalo papa. You understand? The ku karan yan sham ka ta beautify le. Ima do ma son do me. Be pa ma son de la do ma. The ku karan yan sham ka ba zuwa kala ma alheri. So halba benir ba imo yi son tabaka ka interest kan kamande like tizane unishel maybe but bien karate va zina zanon. What will bring the interest? Gole zangana o min wonn buranan tabnan buma yen zang interest mana of course be boka tar ne zorma bun gole ne zorma ke non buranan taba ka ko da taba ka dir fila be kala daba non necessary manda fun yalla shi go kama ya ta ba ma hadir da ba zai ne mutum mutuma da ba zai ne ta ba ma tum mutuma ho situation man jiba chang ni man bata pa mar tumar ko nyame akaba dodu ka ta dere ba ka nyore ba ka soyen de ba ka non de ba ban shak ha ba dat na ne anti dama na ka ba to joy mi min pa ay ku ji du ngo ko tum assalamu alaikum karnye dolo o yisi mutwe be rum pune do ma ba ka soyen no nyu da ba ko pambala you understand. So the casual no means so tum the tuma go ba lebete ma harka tuma shi but situation man bubta lati so to the member zo simle de ku kane the cutting and beautify le shame akare ya twere some twere mbaso no ka de ba zata kamanta yale to ashatwe na ba ka ba tum the tuma e ma pa ma employ you o casual no tum tuma ba lo ti employ do. Okay, so check out the yule angle mo nkana namba no mota mal mo nye problem mo be yamba namba na ma ka fila she bi be sunsun mo ka te yune kala nye imagine ka te yara ma namba na ma de wushi never feel what dibshe ka bad na wo bi so ma ko den yan zamba na captain no nan buna na tabambala so mean so okay so mean so mpiane ana sana la maybe karkunya la bamala tap contacts from tumashe kare de malabu kata da bamal tap namba na ma ama babu dirfila di partizana tala maybe de no yakam mana mal tap namba na ma mbakana tumane for some days ka ku ko na nyanya dalil din gbama kan bato kanama tinto you le karnya problem. Yes, tinto you le karnya problem. You know why karnya my problem like I said already man pa ma da pon kaso no chan to tumtuma ba ka situation ti jiwo chan ni man so situation share den jiwo chan ni man no ni man ka ta pen later how did they handle themselves there? You understand? Pa ma da pon butuno kana ni tumtuma o ka situation share ti jiwo chan no gwa to tum na tuma la situation share den jiwo chan wa den zan the link between pa anwo min dona hal na bata dir fila ma so fila bonam ka ba pen dira den panye case ma although or pump no qualify no mino tumtuma okay fine situation ma zo na ba tumda pump ba tum de tuma ma fila didn't lay to the be o mino sunsune. They are not supposed to be friends. They are only supposed to talk about butumama.
You understand? Oh, no office traffic ba. Oh, zala manager na nang mongo. But you to ane to nrenye shembala. This have my tab number. Yes. So mbanya kana bro mbanya kara nye problem ba hadi non ko yonto ko pa mo ya abakana tumane zo daba ura lanfi o boalo dale fi zo ma ka talent de nye dona balle yaram kama hade de pumbe non necessary ne pa mo tumtuma hay ka that is it dungu ya ti ko de pumbe non necessary do tumtuma ko balle so to benyo ka boalo dale fi abule ba ya ka boalo adanyu abanyu so pambala so bien na unzo ko pa foni ko understand call man now the problem drama. Yeah. You understand? So it tells you that you are not even supposed to communicate to anybody's wife. Lukan yi samba ne kalabla. So ne lulu she polo kunyame. Te pa ma men te dab ma te zo semle ma te cancel le kane. Ne te pa ma men te dab ma te zo semle ma te cancel le ne le kane. Chekate gu yente vo comme kalabla. So ti fo ko ma kalabna force conversation man nyasum zasa ama ya ko pan jande sham nyala yi chama te follow it page ma yi chant follow ki like le page and check out anytime come ti share even shaka agbana to di dan fan la nyel GAIDA-COM nyele ay ku search lo kam on TikTok Facebook on table YouTube and to do la andus mama zasa ka di programme d'enfane misa site table Hajmed na nyala bambe dumo pune Hajmed ye to ama nyar nesem kana ba nyar nesem because in zane pa ma nchen lo cheplo man kai polo man zamati pa ma kama pa man doni to nye zar because nyu yar mo anto ye mana ka pa ko nye azo kara maybe ye to achele ancestor ma maybe homino bien carte gbani ben chaque sunsun ma amala la ni kamal sonuma to man to yela ne nka pa ko nye zo kanye do yela na ama mai pa ba ka ba zo no kale ka do yele wala kanye o kula zore kama na ka do yele ma zo ka o nye ayo ama ngumbe do yele muna muno ngala ta ma ta ka to hal man little na bonamba no. So okay, so unkana ti pa moma at times no you ne to ashare ka yunya karabanye problem ma ti mal pa shaba ko mal zo sambane ka zo monye ni vo so yuni pa momo yidan zasa anye do so ka pa mal zo sambane kala o zo yuni amino zasa anto nyal karanye problem. To la to amma aku mo ne mun renye na bazare dama ku to nye na bazare kar dalir ma nyawa ya wula zore wula ka zore ma pile ga hal kar te ba no do wa o so ma ngum pale la pa ma no yidan ma za ane wo wula kar pile ga hal ko tu pa yuru pa ma no yidan za an fa bo ka do ma pa ma no ter do ma kar so che nyama tan shi sama shiro ma abanon ba shatu su so di kutori katri nyari lehraho bendi kuru odar zikinang rani bashaka it must be an interest. I understand ya. Yes. So bashaka no to buka pama no tr doma ha karti sa no yulmo no yidanza do so mbilo ka problem pai mal yidana mun ba buka tay ko man pama sa mun kar problem I understand ya. So mun to no na bin shashel ya inter pama no yidanza ha mun boro ka mun bola pama sudo I understand ba kaburo no shem ka do wa ku to yele shele so mun yen no laban yar shan de yen cheka nyim do ka mel di table kama ya na on zoron ku nyo ko no le I understand ya wo kale tam no yen na on zora so kan no o mel pa ko nyo zo ka be do yele I understand ya wo okay so laban ma de ku ka lo shapolo tin yen do chez en leçon de kan yen do lo shapolo ka to lunzamte hankal pour kama ya pa to malzo I can remember min mpanda do dan shele the bad you are on da ko kuno early days ma ka obe young guys so o to zero ko call or video call around 10 thereabout ma
kama no ko puhumi do min zoma kamini o tuzuru nyu so kanda yen zoma o casual ne o kore mpa la sa even badi kunye voice call ba it's even wrong not to talk of video call because la sama abu mi bima ne be situation she be on jia sham ka call ro video call so de mala la beno ma de zoete society ma pour ne pam me be nyale kare de nye problem anye la beno non kana pam be nyale kare de nye problem kama me atuzuru a patuzuru nkolo maybe I have to take a boost step into yellow maybe nda yellow shama o inang deleme yes aban la bo so o nang ba ma pu ma me o mi nang lam kan ya kama ngun yulo la o tuzuru o tuzo pa o ka any interest share o hankal puni kanang lama maybe ka yelo ka bo problem nang a mino sunsun so ari cho yel ba kan maybe karya den so a mino za sa de ben so ya dembe so ya shema nyama kaman adolo yeto am pa ma jitben de te zalla so le ayete dabata malaban shao pai kumel time ta sa kam buhara ka ba chiro sa kam ka mo wumno tabdamle kana shile feeling shile tin kula asuhne be pa ma asuhne yinde na ku continue yin ku dir fila tar taba kama sa hata tama nyama pa ma lo ban shao doy ku mel sa hata pa kaman pa doy la da pa ma ku nung na ban shak kam za ka ku mel sa ku mel solo to ayentin kama ayentin nyume ku nyo fen ya understand ya wo so la no nye ona ku be doy la bun ma na ku belo ni on ku nye pa ma la ku nyu pa ku mel sa hato ku mel sa hato nguyen te pa compare la do ma mani oyidan ma ka sa hato te pa la nyirma understand ya wo so ku kan pa mun do mali alakaya karba kaman sa kan bajilla fila okay ne labna asana bro ti yala ne pa min du zore de bokpa kayon karichan hal gba ka shapt my platform nima kan ya amre pa ba ante pa bangwaza hamale baba daba bangba my pa banan lambe group mo punu bar sawran taba amil biya mi ici hala yare to ashero nana ku jiya mane mala pa la ngo de bay ama on ka so bani the repumba non necessarily member land taba but na yara situation da the situation bring us together so in chan meeting ntoko na meeting yin kola moto man kunum the kaka mina kombo mit fila bokati andi Michla Lord, na man kuna mit man ka su yogon Lord ka man kunum ma. On kuma la pa la ngo de ba yinga ma dia about 52 in number. Yinga ma dia also almost that same number. You understand? But they don't necessarily member new swap ma. Okay. Ti kana tin ben sharan antma yeto ati ku yelde na mayan kulanya. You understand? That doesn't mandate us to be friends. Okay. No. So, kama tizadi tablene parliament daba hankaya de payim. Kana parliament daba hankaya de payim. Kadina ka pabi o idanyele. Ka maybe yes to ashel mokso ko yule o paki o zan mo sauro ko to po hankaya shel den de tuno po. Ka o mal du O chamsi yelo ba. No, yeto am sa aida yele kara gaise pam ka ko to discuss le with apache chamti yala ba karibu tuna ba wumle apa yeto akane mbutuna ba wumle ka do what is the confidentiality in it kara ya ba sana ba wumle I should share them be I mean o yida o ba sunsune ko ba ko to wumle kunyala sexy etwa maybe regards to oidambo boro vien yala thank you but lala etwa ma dinya bitwaro anto yala aba aida amino doshi problem shelen bien ko bola aida anati yelo zala ya kazara kana
o min ra kan da shel so bon o mi ku to zang le yel so o dunia jipun she man da zo ko kanama de so wula ka te man yan so aka te bo solution pa ma ba ma yan so o yida ma ka bo solution ti o ka so do za chant yel do come as who to kam na te yel ma na yida ba nyabra ven yel kan gi wel wa ka anye dem para ka nya ku kana patin nyaba ven yel na yida ba bora ven yel nga. You understand? They want to program to ami agba ni yel sha so den yen check up non qualify na yel ti so kam kan non qualify na yel ta bambala ko abangun chira ami agba ya so di ko to yel ti apatwe ka anye shawara mbala kan demander do to yen chamti yel aba abangun no bola yida nanti yiro anzan complain shena de so wula ko yen so aki nye solution ba ma yen so aki nye solution ma karaka to ashe ti to am za ku wurin kamande pa men do zor kul nyala no dan ku kane no matter what de kul kane ne pa men do kul kane ka nye zor de katin yan polish deja ka pa men do nye zor ka pa de ku kane dai wula kan yan hankala tira no hankala madan kan ya maya manguna man samti pa men do zore karanye denye normal because nimi kan man pa be exactement ni nzama tira karanye normal yes. Okay cham mina pa al zore no oh you see it to be normal just we are I'm looking at the angle where it begins no culture share comes ku gobele zore nyet mina pa dan I'm looking at the angle where it begins. Come out, for instance, maybe muna pa anda changshu. Chela anya kumima, anya ton kumita bon. Manja pa. Kamina ko changi yanga. Ka pa na mudrugu na ka te di. Oh, suite de nyasa pam. Suite te ma namba. Na bana be non comfortable. Oh, la one na get pa ma akuto ye pa. You understand? To high chela. What my number ma? No. Oh, aswasa mahala kama nkolo. Oh, zala karabeula. Oh, ka even kabu abu beula. Oh, malala fe ngono kujia on. Wonta chale karabeula. Akuto nyele normal. To dina wo na bo tuna mino non free. Bro, kama ya ngofu ni ma ka akboroma because la ma nguya ma ai la alam pa ma because so can come akole no la concern we are friends can no concern you understand la friendship maya you see to generalize it yala friendships maya because the gareta classes you understand so yeah friendship share be maybe we're in the same school, so therefore, me and meet about we share contact. Maybe once a while, I call to check up on you. I want to call and that one is different. No, what kind of call on you that I Karanambo? Mama, here to come. To dinner, Dama to Zopaba, Ahmed brothers, and Ganama, Jackson, Pomamoto Yina, and Chantapoha Yaba, Kagara, Batam Yantapo, Kagara, sister Yantapo, Toku Gumpuma, Dankachis on to Zopamino. You understand? So the cook Karayan Yesham, Karayan Kamaya, normal and yellow, Pamindo, Kinyezwa, don't cook it. Ahmed, kama ya de ma yem bola pa ma welchon ma gbaza zone mbala o ka zone nye so yene amal pa de butuno mazo sambane so nyindo gbade tuna mazo ama mbwame nye mama nwenjamo afon na to call number of maybe amen shabda ko bien kapte kul daba still kana ma number and you can still check up on you because I can remember mana zasa a tene sora ka so sora kana asuna ne ka nan nirma pamba kanye pa biatam ta ayele to ashe don't know your mama ai do mi ane do no your mama ula karnon ko kana suna wane no ma I don't want to know she was her friend yes and the one tunanyela zuwa be kama ne
Tamala tab number. So how did she know that you were having an enemy? On your flyer Facebook, couple me, I am so random man. Exactly. To point man can that cause to point man. Okay. On your flyer on Facebook, Bekala. Kamaka Yulia, Manzala mitaba. Kuma son de tuning baza hakana. To check on your show. On that kind of man, Hallen to cool. Now, so can you, Mandabla Yellow, don't the man number. Hallen's on my code number. Halman that code number in your call boy, Apaya, the not necessary. Understand necessary. Wouldn't yell, buy somebody yelle. Can you answer my bench? Manaku Kati friendship mammas who are a cat and ma. On that kind of uncle to I am the only thing in 7 week Colan Power Yidana. Venyala. Understand about we Melbourne, my bench. In Chang, because I Naku Chamaka friendship marker, the truth on the Pahara. The Kuchina Tental La Meltam Nambano. Understand you? I mean, Parmon do the Bishama. You could be a Panato Jedo Kakulu. Understand you? Yellow severally. Man that year mun gel sura mal ala kaka o better ko force on to do because force in da bala bi man mama nolne ma da dama pa biya mama nolne ah ndamba wala aba biya mama nolne wala yelia no mo mi dan shel ban yoda sarachi you can imagine ni man ma ba ma Kati blame him, of course. No, but even you that's that she was forced to marry the man. Understand you? And don't so the one they don't go it means that understand you? Mono ina malafila they take bamia not a bomb location meets her. Understand you? So in the one in understand you? Because when you do maho, by forcing you ko bio young and omono kuto biara ka Pamundo no to never be sham karakuto biane. Okay. Understand you? So me bamuno ina biane. Manguna ampashe or pum bormame. So on the pum bormama, mono ina male fila dira. Dra ko nchama ka borma karna kutur tone. By cut off, then chama ni cut off ma oyaka so. Ko panon used to ompa marido soma. Okay. Understand you? So kana lokshe polo nyanga ha 3 years to ashele. Kama jemo nunu tumbande nya ka maybe ka panto ku mal bukata shelne maybe o pipe mal problem ku kola ne akanati non kan ye do ilana pompo ko pambala number anytime kam ka o male ye mosel regards to o pipe mal problem ku kola la mo ma gbadi gban to lead to tin yare to shelmo kama de butuni pamen pa be do ile kama dabe number ma maybe calculate pa kama o dang new. But you know come on Papa Tuba no call so no kana ti yule ba young be do ba shada la fezo kali non ko yi dan kana I call ma yi dan ma no ibn ya ka sanya I manage le ma hal ko to kuna bi ko kana de butunu tumba no agba chan yilma ne ntebe duma no mon pa no tumtuma ma pa ma gba ko to ka duma ne ko be na tumda she duma to kuna understand yabo mbongo ya malma ko kana timalle under normal circumstance din da tushe ambala but tun wana tin ku kula bin yara normal halin ti sai do ma gbe mbira tumo ma shi ka kole no pa yelo ne bin ya ka sai ya chemte yulle so matin kole normal ma de we ne kama de ye to amos kanam jele mbala din chakati ti da amle ma palar ga shamma understand yabo amle larga bin pagal se sham so ko shin mo di sam kal larga amle bakala ande tu understand yo e ko shin mo di sample o pour cash couleur amle o mo passo sune understand yo ka ko ya ka ben shao ida ngunun kosele be pa man kosele ben dira ma son kosele bozo ka be tu man ka apa be ya ka kola ne mo ibn sanya ka nyun kola tum no man o kana apa ma sanan to kuretele yen pa ma to manage mle be chelle kan kuna so kama where the mala trust issues ke ba zanpa pa ma pa ni ta pa ka mini kama iren hala I go in championship 100 years you can be rest assured that no anyanga ye to ashekuto wo ma be shaw anini ta pa protect him nintelema. That is it. Understand it? Na ku protect him nintelema. I check a double moto. I need to be len to.
hal wona tuna anin to dab man muto ma anin tbele to so protect me lisa hakam amino nin tolma ku nin tuna protect le no understand ya wo achi abuni sanka ko le ka tamale ka abuni sanka ko le ka tamale di ku chella and nani to shama de tbele to la so te kamna kar understand ya wo o palang ne ben understand ya wo so laban ma anin ku ta pa sha protect le poi kanin tolma na karbiane aba protect le now zo de name understand ya wo so ku kane haygin kaman ni kan tuma amra pa yanga beidu ikana tune pa ma nyi kacha mna understand ya wo do tune pa ma beidu ma na party zo ba okay an yulma pumpon gba ka panya ka acha zo yanga ka amra zo ma no pa ki ibedu para ibene wo mno yidanda ibedu ka sante tuna pa ma nyi yime kachi wo yidan ma mun sanma understand ya wo but generation what kana to make it normal ntama karmira mai chuta kana nahnati nzantete understand ya wo demga ti sahma lan kana ngo shedwan kan law bro san kate te ko vajima to tinye dapsel kate to le boss kache pro la discussion ma regalesi pom garta sahma so tinye yelesham din ninya makaman pa de pala ti jamani beti yerma konde mo pa man do relationship de ba vielme katanam konde mo de ba vielme nyama musul se ba satale hal dag banle de ba satale and akati you yela pambir ka musul se zasale ka dag ba mo banda pon zasale po kana ba de musul se yes because ayule kama domin pa zormo donc kul kan sham kan abe do yele adi wa musul se dem kul zasere amam le mamanga something like that okay so la nyele ku project ma pa relationship share be sun be kama nin tawle share be sun ma nin do ma tuna protected le understand you I'm protected le de compare sa share ka de fede ka pa zil I'm influence le so biara ko she ko make ka zil so okay dinama okay bro ne I'm killer pa zil so biara normally karam puntu shambala maybe ka monitor pa ananyiro obiagu ne dadam shaba just because you want everything to go accordingly maybe ka yeto baby teka amino jipune you see anye ne check an ko cancer la kama ne cancer la de kun kan you understand na onzo ka na onzo so pa man yitwala onzo mbala katukusha ka gel ma to kolon zoma ko pa nzano tebulongo ka gel ma ko karane na nya mamare nyangamba subhanallah bro pomle no ka no hula ka pa no loudspeaker no wum because o jeno te yelle ka ya jirko ma so pa o ka ko bien as friends kana biwon mbo no zongo dono for long time ko jasira kamino to ko jia 1 and 1 ka bima kolo ko e ma zalan ko ma ka ko ka receive hello ko yella ko no loudspeaker ba wula ko yella kan wum tabal ngo pune karane na don ma mare nyanga what has mandated her to tell him? Is it not because of book closeness ma ko ta admire so these are the dangers of the member mrbu better yet ni no but ntonye maybe woman rap near friends to how be that kunya friends our pa friends bole lamba bon lamba de non necessary zo na ma shenen yet zo ta pa ma pa anya dabon dabanyete temiyal zo simile or what do we call it be friendship de non necessary hay pa bongo nenye do ngoy kuma pa zo kan pa milo be non comfortable be on non comfortable thank you bozo ko be non comfortable ma she's thinking that anything could happen dozo ko be non comfortable ma ho agbaya nukuma zo ko nye pa ka ko kol ma zo campagne abiba mbala ka ko mon fon tema ko na jana ko sa ko karnya abiba ya bala ko atane bo kan pa hankalento she will never be comfortable so the same apply to us they not necessarily to member nye zo na ma donc bien de pour no ma
Se me say any disclaimer, man, who can hear it? Myself, doing as well, can normal. Baba and the carrying problem. The labor pulling ya, the Bambi ñu ay ko torture chele de we hene kala ne bom I'm parlé of course de no nyasam pam tin yar ngoma tin yara the disadvantages biago kampune na on nam yala karbe sha docteur chen ka zaviel bien ka zabiaka de pune to ama ngoma ngwa tin yar shelma de zabie talen gas gare de zaviel tale kalkul ma bukata na kama pamin do nyumbi do yirkati yaron amin do so ha butuni imale halaka netaba to amani situations pusher te kati te biara puno ma de zo mane sham now malmele mangbaza zam te ben ye shamo de basimse ban shaden mi basimse de butune te nangdele te nang no ma yala ngarte kati nang no to ama tibe man le zana kar ku en chena de antin yala chuta pam nzanzan ntiti kwa kwa nyeso ko bedu ile kala jano mala besti comino vibra ka yeto achan te tuar de pune to ate dabu wa pam bien nye dolo he look saman kan yala de bien pam neti yele na onzo kan yara ma nyama nyimra pa she o ben shakam ayen nan nyine ko nan karan mala kama dolo nya karami you are protecting the wife the my problem with that so my problem yin yimo yani maybe you so call her pa and you want to know the person who calls her. It shouldn't be. Nyindi chakara nye problems anta de tuna ban. So we yele kara ma monitor pa ya yimo yele because I be nang no pa ba be betem be shama be hankal ta'abutu de butune nyindu ka mano yeto ashel ka ka koluru ne toti nan ko hankal ta'i ne zan chongo ka puhe misasa in te table haj me ne ben yanye sa hakana dumo pune ka te zan discussion ma zan tinyama kan mpun yele sa hashel kampan ya ima bambe samba ne mal dabilgo ke zan yi dabilgo na chomo nti sponsor programme ka te bazan ha kwa yi dabilgo ma zante seloma ngumbo do programme ngumbe mi din chensham ama ayule on social media handles ma anye ka te hitire 58k 60,000 plus so the wuram ne kama selonya la bam malazan samzanti programme ka izan adaguna hadi kunye 10,000 yulba maka yeto abiyan balama de zodinya la nye abiala sambane ka kulubone atap son programme ya bol number 054 72 68550 I can ne leader to management ma den kaman ba jin katinyan to tap son programme sham programme ka te figure bol inside tamale ma mingun zang na jimo triamo ban kolan mo yulum boni abu moaz kapami ma abu fari les anchon ka po misa sa ete table med ka yala eti bi de ka de viala na on yuko pune tinyala ba en be next week